Abenshi bakurikirana ibijyanye na politike bazi n'amateka bakomeje kwibaza aho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba kiri kugana. Ibi bikaba bije nyuma y'aho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwuka waba ukomeje kuba mubi mu gihe baba bari kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu, dore ko impande zombi zikomeje guterana amagambo. Kisekedi rero akaba yagerageje kwataka, dore ko uyu mugabo utaratinze kugenda yegeka ikibazo aho kitari, akaba yagerageje kwataka Kiliziya Gatolika, dore ko ari amagambo akomeye cyane yaje guterana n'aba banyamadini. Rero wowe ukomeje kudutega amatwi, icyo tugusaba mbere ko tugaruka kuri ino nkuru ni ukureba hasi ukanda subscribe, dore ko ari ibintu byoroshye cyane. Radiyo ya BBC dukesha iyi nkuru iravuga ko Tshisekedi yaburiye Kiliziya nyuma y'uko igize iti rubanda rwa Kongo nimukanguke. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko muri Kiliziya Gatolika ya DRC harimo abayobya bashobora gusenya ubumwe bw'igihugu, cyane cyane muri uyu mwaka w'amatora abura igihe gitoya ngo abe. Uyu mugabo akaba yakomeje avuga ko ibi byose nubwo bikorwa abireba, ariko ngo akaba atazemera ko byaba. Perezida Tshisekedi yatangaje ibi ku cyumweru imbuji mariya nyuma y'iminsi yo kwizihiza yubile y'imyaka 25 y'umwepiskopi waho Emmanuel Bernard Kasamba. Ibi yabivuze ibyo nyuma y'uko mu cyumweru gishize inama y'abasenyeri Gatolika muri DRC inenze ubutegetsi bwa Tshisekedi n'uburyo ibintu ubu byifashe mbere y'amatora. Mu ijambo rya Ambuji Mayi, Tshisekedi yavuze ko ashaka kuburira igice kiri kuyobya muri Kiliziya Gatolika, dore ko we avuga ko bino bintu byari byatangajwe mu gihe cyashize atari ukuri, ahubwo we ngashaka kubaburira bakaba babihagarika. Yakomeje agira ati ukuyobya navuga ko guteye inkeke cyane cyane muri uyu mwaka w'amatora. Kiliziya igomba kuba hagati y'abanyekongo, igomba kwigisha urukundo, ubumwe n'uburinganire. Kuri we Kiliziya igomba kuguma mu butumwa bwayo bwo kwigisha amahoro no kutabogama. Gusa avuga ko abona irimo abantu bafashe umurongo ushobora gucamo igihugu ibice. Yongeye ati ntabwo nzemera na rimwe ikintu nk'icyo. Abasenyeri banenze ubutegetsi bwa Perezida wa Kongo Tshisekedi mu gihe hasigaye amezi 6 ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu. Inama y'abasenyeri muri iki gihugu yavuze ko hari umwuka mubi. Itangazo ry'abasenyeri rivuga ko kuva Kongo yabona ubwigenge mu 1960 igihugu cyagumye mu bibazo bya politiki bihora bigaruka, kandi imwe mu mpamvu ni ikibazo cyo gushidikanya ku nzego n'abazikuriye niba byemewe n'amategeko. Abasenyeri bavuze ko kuva Tshisekedi agiye ku butegetsi muri 2019 ibintu byasubiye inyuma bihabaje, harimo guhohotera abigaragambya batavuga rumwe n'ubutegetsi, gutambamira ubwisanzure bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gushaka gushyira amategeko avangura, gukoresha ubucamanza no gufunga abantu binyuranyije n'amategeko. Abasenyeri basabye abaturage kutabeshywa bagatora bagategeka mu bwisanzure, babasaba kandi kuba maso ntibakoreshwe nabi nko mu matora ya 2018.
Itangazo ryabo rigira riti kugira ngo hazabe amatora yizewe rubanda rwa Kongo nimukanguke. Ibi ngibi bikaba bije nyuma y'aho uyu mugabo Kisekedi yagiye adatinya kwibasira bamwe mu bantu bagiye batandukanye, dore ko uyu mugabo yagendaga ashyira ikibazo cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku mpande zindi. Abenshi bakurikirana ibijyanye na politike bazi n'amateka bakomeje kwibaza aho igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyaba kiri kugana. Ibi bikaba bije nyuma y'aho igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo umwuka waba ukomeje kuba mubi mu gihe baba bari kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu, dore ko impande zombi zikomeje guterana amagambo. Kisekedi rero akaba yagerageje kwataka, dore ko uyu mugabo utaratinze kugenda yegeka ikibazo aho kitari, akaba yagerageje kwataka Kiliziya Gatolika, dore ko ari amagambo akomeye cyane yaje guterana n'aba banyamadini. Rero wowe ukomeje kudutega amatwi, icyo tugusaba mbere ko tugaruka kuri ino nkuru ni ukureba hasi ukanda subscribe, dore ko ari ibintu byoroshye cyane. Radiyo ya BBC dukesha iyi nkuru iravuga ko Tshisekedi yaburiye Kiliziya nyuma y'uko igize iti rubanda rwa Kongo nimukanguke. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko muri Kiliziya Gatolika ya DRC harimo abayobya bashobora gusenya ubumwe bw'igihugu, cyane cyane muri uyu mwaka w'amatora abura igihe gitoya ngo abe. Uyu mugabo akaba yakomeje avuga ko ibi byose nubwo bikorwa abireba, ariko ngo akaba atazemera ko byaba. Perezida Tshisekedi yatangaje ibi ku cyumweru imbuji mariya nyuma y'iminsi yo kwizihiza yubile y'imyaka 25 y'umwepiskopi waho Emmanuel Bernard Kasamba. Ibi yabivuze ibyo nyuma y'uko mu cyumweru gishize inama y'abasenyeri Gatolika muri DRC inenze ubutegetsi bwa Tshisekedi n'uburyo ibintu ubu byifashe mbere y'amatora. Mu ijambo rya Ambuji Mayi, Tshisekedi yavuze ko ashaka kuburira igice kiri kuyobya muri Kiliziya Gatolika, dore ko we avuga ko bino bintu byari byatangajwe mu gihe cyashize atari ukuri, ahubwo we ngashaka kubaburira bakaba babihagarika. Yakomeje agira ati ukuyobya navuga ko guteye inkeke cyane cyane muri uyu mwaka w'amatora. Kiliziya igomba kuba hagati y'abanyekongo, igomba kwigisha urukundo, ubumwe n'uburinganire. Kuri we Kiliziya igomba kuguma mu butumwa bwayo bwo kwigisha amahoro no kutabogama. Gusa avuga ko abona irimo abantu bafashe umurongo ushobora gucamo igihugu ibice. Yongeye ati ntabwo nzemera na rimwe ikintu nk'icyo. Abasenyeri banenze ubutegetsi bwa Perezida wa Kongo Tshisekedi mu gihe hasigaye amezi 6 ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu. Inama y'abasenyeri muri iki gihugu yavuze ko hari umwuka mubi. Itangazo ry'abasenyeri rivuga ko kuva Kongo yabona ubwigenge mu 1960 igihugu cyagumye mu bibazo bya politiki bihora bigaruka, kandi imwe mu mpamvu ni ikibazo cyo gushidikanya ku nzego n'abazikuriye niba byemewe n'amategeko. Abasenyeri bavuze ko kuva Tshisekedi agiye ku butegetsi muri 2019 ibintu byasubiye inyuma bihabaje, harimo guhohotera abigaragambya batavuga rumwe n'ubutegetsi, gutambamira ubwisanzure
bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushaka gushyira amategeko avangura, gukoresha ubucamanza no gufunga abantu binyuranyije n'amategeko. Abasenyeri basabye abaturage kutabeshywa bagatora bagategeka mu bwisanzure, babasaba kandi kuba maso ntibakoreshwe nabi nko mu matora ya 2018. Itangazo ryabo rigira riti kugira ngo hazabe amatora yizewe, rubanda rwa Kongo nimukanguke. Ibi ngibi bikaba bije nyuma yaho uyu